میاں عثمانی ادارہ IMF پہ مینیجنگ ڈائریکٹر گشتگ پاکستانی معیشت دیم روی نیمگا روانے مزن وزیر شہباز شریف گو IMF پہ مینیجنگ ڈائریکٹر گندونن کتگ گندونندہ IMF پہ پروگرام حکومتی اصلاحات درگتا گپ کنک بوتگ ایموا مزن وزیر شہباز شریف گشتگ مالیاتی نظم و ضبط برقرار ایر کنگ کوشش کنا او ادارہ جاتانی اصلاحات نفاذ واسطہ گامگش زورگایاں مزن وزیر شہباز شریف توصیف پنڈ آسرتی ردا پیش رفت ارزش پدر کنانا گشتگ پنڈ آسرتیہ معیشت محکمی جوانی کرد ادا کتگ ٹیکس اصلاحاتہ توانائی گہتر کارکردگی واسطہ کوشش پر جاہیں IMF پہ مینیجنگ ڈائریکٹر پروگرام مؤثر اندازہ نفاذ کنگا حکومتی کوشش تانی تعریف کنانا گشتگ پاکستانی معیشت دیم روی نیمگا روا گئیں آئی یہی ہم گشگیں پاکستان افراط زر کمی بوتگ IMF پہ مینیجنگ ڈائریکٹر اصلاحاتی ایجنڈا سرا علم درآمد واسطہ مزن وزیر عظم توصیف کتگ ویش نیوز اسلام آباد